duhagurutse Eugene muri arikidiyoseze ya Genova twerekeje ahitwa Renzano ahari umuryango w'abihayimana b'abakarumeri. Niho hari ingoro ya Yezu umwana muto cyangwa se umwana Yezu. Ni urugendo rutagatifu tubasezeranya kandi twifuza ko dukorana. Umukristokazi aradufasha, niwe utwaye imodoka, ni mu mujyi. Turinjira muri ya mihanda iri mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Ni ahantu bigaragara ko hari ubukungu buhanitse. Nibyo koko Imana yarabahaye, ariko nta gucika intege. Twiyemeje kujya gusura umwana Yezu. Tugeze kuri autoroute, ya mihanda ibiri myinshi yishyurwa mbere mu Butaliyani kugira ngo yinjire, ariko twe imodoka yacu iranyura hari umuhondo kubera ko yishyuye mbere, yishyura umwaka mbere. Turahita twe dukomeza, ntabwo duhagarara ngo twishyure. Ce l'hai la carta? No, pago con questo. Hai sentito il Cosa? suono? Hai Sì. sentito il suono? Il suono vuol dire che poi mi arriva a casa da pagare. Mais Vero? je ne m'arrête pas, oui. Ndamubaza untwaye impamvu we atishyura, akambwira ati njye nishyuye kera. Tukimara kwinjira muri autoroute twahise twinjira muri galeriya. Ni ya mihanda inyura munsi y'imisozi ihinguranye imisozi. Hano muri kano gace tubamenyeshe ko imihanda yose ihinguranye imisozi hafi ya yose. Nibyo koko igihe cyo kuyisohokamo kirageze, ariko muhumure, dufite ibirometero byinshi, turanyura hejuru y'ibiraro byinshi bikomeye bihuza iyo misozi, ariko wanyurenga ikiraro ugahita ugongana n'undi musozi nanone. Byumvikana ko kugira ngo ukomeze cyangwa se ukomeze urugendo, byabaga ngombwa ko abatekinisiye basatura umusozi mo ndani. Ça c'est le pont qui est tombé. Pomorandi. Ponte Morandi. Avec, Ponte Morandi, mamma mia. 40. Ils ont mis toutes les lumières pour chaque. Irebere nkawe aha nanone nyuma y'uko twinjiye mu musozi wa mbere, dore tugiye kongera twinjire mu wundi musozi wa kabiri. Turi ku muvuduko wo hejuru, ni mu rugendo rutagatifu, dore twinjiye mu musozi imbere neza 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 neza. Nk'uko twakoranye urugendo rwa mbere tujya kuri la Madonna della Guardia, aha naho turagira ngo tubibutse ko haba harimo amashanyarazi mu musozi imbere kugira ngo hatagira ikibazo. Igihe kiragera ugasohoka muri uwo musozi nyuma y'iminota myinshi, nubwo twe video tuba twafashe agace gato, ukongera ukinjira mu yindi misozi. Urakomeza urugendo, ni umuvuduko kandi wo hejuru. Tubibutse ko tugiye kureba ahari Yezu umwana muto cyangwa se umwana Yezu. Ni ingoro ye iyobowe n'abapadiri ba Karumeri, iri ahantu yitwa Arenzano. Muri Afurika murabizi ko ubu buryo bw'imisengere cyangwa se bwo kwiyambaza Yezu umwana muto ntabwo ahenshi buhari, tuvugishije ukuri, kubera ko Yezu umwana muto tubitekereza cyangwa se tukabyegereza ubuzima bwacu bw'imyemerere mu gihe cya Noheli iyo dukoze ikirugu. Nyamara niba wemeye ko dukorana urugendo, tuzarusozanya hari ikintu umaze kunguka mu myemerere yawe, ndetse hari n'ibintu wiyemeje gufata umwanzuro wo guhindura mu misengere yawe. Uyu murongo nyogezabutumwa wacu ni icyo ugamije, ni ukugira ngo twifashishije ikoranabuhanga rigezweho dushobore gufasha abemera kuyoboka Imana, kandi iryo koranabuhanga rishya rigira icyo ryongera mu mitunganire ya muntu ku Mana ye yamuremye kandi ahamagariwe kwiyambaza. Turakomeza kunyura muri ya mihanda iri munsi y'imisozi, isatuye imisozi neza neza, ikayinjiramo ku buryo amakorosi ari make. Nyamara bino bihugu bitagize amafaranga ntabwo byari kubivamo.
ni nyagasani ubwe wabahaye ayo mikoro. Ibiraro ni byinshi, ibiraro cyangwa se iyo misozi turakomeza tukayinyuramo kandi dutuje. Bavandimwe, uyu Yezu w'umwana muto turaza gukomeza tumuvuge nitugera kuri Arenzano, kuri aho hantu hari iyo ngoro ya Yezu w'umwana muto cyangwa se umwana Yezu. Nibyo koko tubona ko mutagatifu Tereza wa Avila, Nkuyayimana ndetse na mutagatifu Yohani w'umusaraba ari bo bantu bakomeye muri buryo bw'imisengere bwa Yezu umwana muto cyangwa se umwana Yezu. Uko tugenda dutera imbere ni nako turi kwegera iyo ngoro ya Yezu umwana muto. Icyo tugusaba nta kindi ni ukwihangana gusa byonyine, kubera ko aribyo bizagufasha gutuza. Turanyura mu misozi iteye ubwoba ku buryo wakwibaza uti ese tuzahagera? Imisozi cyane cyane uri mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe bitagira iyo mihanda inyura munsi y'imisozi, ushobora kwibaza impamvu n'uburyo bikorwamo ibyo ari byo. I Burayi hano hari imihanda inyura hasi munsi y'imijyi, hakaba n'indi mihanda inyura mu misozi yinguranya imisozi. Nibyo koko bafite ubwo buryo kandi Imana yarabuhaye. Natwe nk'umugabane wa Afurika turasabwa izindi mbaraga zikomeye, tukava mu magambo menshi ahubwo tukajya mu bikorwa kugira ngo tugire icyo tugeraho. Dukomeje urugendo rwacu turagana kwa umwana Yezu. Umwana Yezu ari we utanga ubuzima, umwana Yezu ari we utanga amahirwe. Umwana Yezu tubibutse ko uburyo bw'imisengere bwavukiye i Prague. Aha mu mujyi wa Prague turi kuvuga ni mu gihugu cya Czech, ni igihugu gihereranye n'Ubudage, Autriche na Polonye. Uyu mugenzo nyobokamana wo gusenga no kuramya umwana Yezu niwo wakomotse maze ukwira mu bihugu byose. Quindi il governo ha preso la decisione di cancellare. Questo è un ponte? Dukomeze tunyure mu nzira zo munsi no mu nda y'imisozi, ariko icyo tubasezeranya ni uko turi bubageze aho twabasabwiye ko turabagerera, kandi mu buryo bw'imisengere birabagwa neza. Ni ibintu bitoroshye, ariko ni urugendo rw'iminota 45 twashoboye guhina no gufata amafoto mu minota itageze 15. Ndavuga urugendo rwo kujyayo gusa. Iyo turi mu nzira tuganayo tukishamo tukavuga n'isengesho kugira ngo tujye mu mwuka nk'uko ab'iki gihe babivuga. Dukomeje kugenda mu muvuduko wo hejuru cyane. Ni amasaha y'ikigoroba, ndagenda mfata amafiri kubera ko umuntu ntwaye ari hejuru y'120. Tubibutse ko kuri iyi mihanda uramutse ugenze buke wabihanirwa. Gratuita. Ma prochaine sortie c'est la nôtre. En 3 km. C'est assez vite. Une belle journée. Il y aura quoi? Ici, dans le nord de l'Italie. Jeudi, elle m'a dit. Quindi sotto c'è altre strade. C'è altre strade, c'è il paese, c'è le case. E come il ponte.
ndimo nganiriza n'uwo turi kumwe tugeze ku kiraro cyitwa Morandi mu myaka mike itambutse cyahitanye abantu 40 bari mu modoka maze kiragwa. Uyu ntwaye nawe ati umunsi wa mbere ubanziriza uwo kugwa kw'iki kiraro nanjye nari nahanyuze mvuye ku kazi. Mu by'ukuri byari bibaje n'agahinda. Dusohotse muri autoroute ya mihanda myinshi, noneho tugiye kugaruka mu mihanda isanzwe. Uko bisanzwe nk'uko mwayibonye imodoka turimo yishyuye kera, niyo mpamvu duhita twishyura duhita dukomeza. Dutangiye gushaka kuyoboza kubera ko uyu mukristo ntwaye nawe twashize imyaka 40 ataheruka, kandi ni mu minota 45 uvuye iwe. Mu by'ukuri urumva ko ari nawe ntiwaba uheruka iyi mihanda. Niyo mpamvu njyewe icyo nshinzwe ni ukureba ku byapa ahanditse Bambino Jezu, umwana Yezu, nkamubwira ni dore icyerekezo ni hariya, bari kutwereka hariya. Sino bitabaye ibyo twagombye kuba twifashishije GPS indangahantu, ariko ntabyo twahisemo gukoresha, ahubwo turasoma ibyapa gusa aho bituganisha. Turi kugenda twegereza aho tugomba kujya, ni kuri ya ngoro ya Bambino Jezu, umwana Yezu, umwana w'ibitangaza, umwana ukiza isi. Aho kugira ngo tujye turangamira Yezu mu buryo bwacu twumva Yezu nk'umuntu mukuru wakoze ibitangaza, ariko n'igihe yari muto yari umwana w'Imana byumvikane, kandi yakoze byinshi kandi byiza. Ibi rero nibyo tugiye kubabwira no kubashishikariza muri uru rugendo rutagatifu. Umwana Yesu w'i Praga nicyo tuza kubabwira. Turahageze nkurikije ibyo ndi kubona. Iyo kiliziya mubona ifite umunara muremure hejuru, ni aho ngaho, ariko ni ahantu hagari. Turi gukata tugiye gushaka parikingi kugira ngo turebe uko aho turahabonye aho duparika. Santa Bambino Jezu di Praga. Inshuti rero bakunzi b'uyu murongo w'umugezabutumwa wacu, murabona ko twageze kuri ya ngoro ya Jesu Bambino, Santuario del Jesu Bambino. Ni ukuvuga ngo ni ingoro ya Yezu w'umwana muto. Ni uburyo bwiza bwo kuba tugiye kubatembereza muri iyi ngoro, ariko hari ibikorwa byinshi cyane hano, ibikorwa byinshi cyane turi bugerageze kubitambagira. Hari ingoro imbere igaragaramo amashusho menshi kandi meza ya Yezu w'umwana muto. Hari ibikorwa bitandukanye bigaragaza ubuzima bwa Yezu w'umwana muto gusa, kuva yewe mu mugambi w'Imana Data kugera atagiye guhungira mu Misiri. Mu buto bwe gusa niho bigaragara, ndetse na nyuma yo guhungira mu Misiri akagaruka i Nazareti, akajya ndetse no mu ngoro. N'igihe aburiye mu ngoro, ubuzima bwa Yezu nk'umwana muto hano niho bugaragarira. Hari uburyo bwiza bufatika. Turaza kujya kandi ahantu hagaragara abantu batandukanye biyambaje Jesu Bambino, Yezu w'umwana muto, abamwiyambaje bagakira. Ibitangaza bitandukanye kwiyambaza Yezu umwana muto. Hari ibihugu bitandukanye, hari amabendera yabyo bigaragara, ariko iyo witegereje hari ibihugu byo muri Afurika bitagaragaza ubwo buyoboke bwa Yezu w'umwana muto. Ni ukuvuga ngo bwakwiriye isi yose. Abantu ntibabone, murabizi ko mu misengere yacu uretse kubona Yezu w'umwana muto kuri Nohire tubibona mu kirugu, ariko ubundi mu misengere yacu iyo tuvuga Yezu mu mutwe wacu hakunda kuzamo wa Yezu kugeza ku myaka 33 apfuye, Yezu ari mukuru, ari kwamamaza ingoma y'Imana. Rimwe na rimwe tukirengagiza ubuzima bwa Yezu w'umwana muto. Nyamara Yezu tugomba kumubona kuva umumarayika wa Nyagasani
agendereye Mariya akamubwira ko azabyara umwana w'Imana, abonekeye Yosefu mu nzozi, gutyo 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 gutyo. Iyi sanctuary rero, iyi ngoro, nta kindi igomba kubafasha muri urugendo rutagatifu turimo, ni ukubasobanurira ubwo buzima bwa Yezu w'umwana mutoya, tukamurangamira, tukamwiyambaza. Turabajyana no mu kirugu, muritegereza ikirugu. Ni ahantu hambere kuva natangira kugenda, aho nashoboye kugera ku isi, ni ahantu hambere mbonye ikirugu gitangaje. Ni ukuvuga ngo kiri muri Kave. Urabona iyi kiliziya ko yubatse munsi muri Kave, nimwe ikirugu kiri, ariko ni ikirugu kijya kungana n'iyi kiliziya. Tekereza ko akundi kuri no hino iwacu twubaka akarugu gatoya. Ikirugu kiri hano kirimo amateka yo gucungurwa kwa muntu hafi ya yose, noneho kijya kungana n'iyi kiliziya kiri hasi. Turagerageza nacyo kukinyuramo tukibereka, niturangiza turajya kuri terase tubereka nanone uyu mujyi, kuko uyu mujyi, iyi ngoro yubatse mu mujyi hano wa Genova, ariko ku nyanja neza 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 neza. Ni ukuvuga ngo ni ahantu iyo uhari urasenga, akayaga gawuhera, haratuje, ku buryo umuntu nyine aba yumva anezerewe. Ntabwo tubabwira menshi rero, reka tubareke tubatembereze, mukomeze mubane natwe, mwiyandikishe, musangize abandi, ubundi ingoma y'Imana ikomeze yogere hose n'igihe cyose muri bose. Padiri Dominique. Aya mashusho muri kubona ni aya Yezu w'umwana muto cyangwa se umwana Yezu. Tugenda tuyafotora mu kiliziya hirya no hino, kandi nibyo koko Yezu umwana muto, iyi devotion cyangwa se uburyo bw'imisengere n'uburyo nyobokamana, ndizera ko ibihugu bya Afurika bibifite ari bikeya. Ni gute twarangamira Yezu w'umwana muto, wa wundi wahanuwe, woherezwa n'Imana, abamarayika bakabwira Bikira Mariya ati dore ugiye kuzabyara umwana w'Imana? Ni iki twakora? Ni Santo Bambino di Praga. Kuki ari i Praga? Izi turagera kuri oreri za misa. Kuri iyi ngoro bafite oreri nyinshi, hari ibishushanyo mbonera bigaragaza uko iyi ngoro aho yubatse ku musozi hafi y'inyanja ya Tireno. Ni ingoro ngari cyane. Turakomeza tubabwire amakuru y'iyi ngoro ya Gesù Bambino cyangwa se umwana Yezu. Ni ingoro yegereye ku nyanja, ingoro ifasha abantu benshi cyane bashaka kurangamira umwana Yezu. Abavandimwe bakunze bacu, nk'uko twababwiraga rero, twaje gusura iyi sanctuary, ni ingoro ya Gesù Bambino di Praga. Turaza kubabwira amakuru yayo neza neza nk'uko twahoze tunabivuga mbese tuva mu nzira. Ubu rero tugiye kwinjiramo tubereke neza, tugatembereze. Murabona rwose umwana hejuru hariya Gesù Bambino, umwana muto cyane, ishusho nziza cyane ikoze neza. Ariko tugiye kwinjiramo ubundi tubereke iyi ngoro nziza cyane yakira abantu benshi. Mwese rero muze dutemberane, dukomeze dukorane urugendo rutagatifu. Nibyo koko tugomba kugenda tubatangariza ibya hano hantu. Kwigira umuntu kwa jambo no kurangamira umwana Yezu byatangiye mu binyejana bya mbere, aho byagaragaraga cyane mu mashusho. Bifashishije ayo mashusho, abakristu basengaga jambo wigize umuntu, ariko kandi bakamuzirikanaho nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 11:29, aho Yezu ubwe yagize ati nimutabera nk'abana bato ntimuzinjira mu ngoma y'Imana. Uburyo bwo gusenga umwana Yezu wa Praga bwadutse mu kinyejana cya 17 mu mujyi wa Praga wo mu gihugu cya Czech gihereranye n'Ubudage, Autriche na Polonye. Kwiyambaza umwana Yezu wa Praga byaje mu gihe umugabane w'i Burayi wari mu bibazo bya politiki n'iyobokamana. Intambara zarasimburanaga kandi abakristo ubwabo hagati yabo bakaryana. Mu mwaka w'1617 imyigaragambyo yadutse muri Bohemia, maze umujyi wa Praga uba isibaniro ry'amakimbirane.
ni muri uwo mujyi umwana Yezu yaboneye kandi agatangaza ubutumwa bw'amahoro. Tubibutse ko turi gukomeza kubatembereza muri kiliziya cyangwa se mu ngoro ya Yezu umwana muto cyangwa se umwana Yezu wa Arenzano. Iyi ni ukuvuga ngo iyi monasiteri yubakiye kandi ishingiye kuri yo muri Praga. Icy'ingenzi wafata ni ukwiyambaza Yezu w'umwana muto udakomeje kumva Yezu mukuru gusa. Tubasanze bari mu misa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ringraziamo Gesù Bambino, lo ringraziamo per questa giornata che ci dona, che ci sta donando. E oggi vogliamo fare la memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. E ora per procedere a questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Che ora insieme opere e voi, fratelli e sorelle, per te, il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia visto che possa guidare la Chiesa, perché il progresso del tuo Santo legge sia gioia in te, Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non è lo Spirito dell'uomo? Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato le sue forze, è dato da nessuno. Infatti, chi ha mai conosciuto il pensiero del Signore, in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio. Giusto è il Signore in tutte le sue vie. Misericordioso e pietato. Inshuti bavandimwe bakuzi bacu, reka dukomeze dutembere iyi ngoro tubabwira n'amateka ya Yezu umwana muto uko mugenda mumubona. Mu mwaka w'1521 igihe ingabo z'umwami zari zimaze gutsinda Frederick wari wigize umwami wa Bohemia, umwami Ferdinand wa kabiri yatumye abihayimana b'abakarumeli baza gutura aho ndetse yubakisha kiliziya ya Bikira Mariya w'Umutsindo. Mu mwaka w'1627 La Princesse cyangwa se umukobwa w'umwami witwaga Polsene yatuye abo bihayimana ishusho y'umwana Yezu. Iyo shusho yarashashagirana ikagira santimetero 48 kandi yambaye neza. Iyi shusho yaherekezwaga n'ubutumwa bwo kwizera. Uwo mwana w'umwami yaragize ati, mbaye icyo mfite cy'agaciro, nimushengerere umwana Yesu, mumwiyambaze maze ntacyo muzabura kuva none. Abo bihayimana bayishyize muri shapeli maze koko bakomeza kwiyambaza Yezu umwana muto, kandi koko ibitangaza bigenda byigaragaza.
barangamiraga cyane jambo wigize umuntu. Ukwemera Imana ntigukuraho ibigeragezo, ahubwo gutuma umuntu abirenga. Ni kubw'iyo mpamvu mu mwaka w'1630 intambara yongeye kurota ku buryo abo bihaye Imana bahunze nta kintu batwaye, maze abanzi baraza basahura urugo rwabo, yewe na kiliziya yitiriwe Bikira Mariya w'Umutsindo twavuze haruguru. Ya shusho nayo ntabwo bigeze bayihungana, ahubwo abanzi baraje bayimanura aho yari iteretse, maze bayijugunya inyuma ya alitari mu kavuyo k'ibintu byinshi. Abakarumeri baje gutahuka mu mwaka w'1634. Intambara nabwo yongeye kurota bundi bushya, barongera baragenda, ariko biba ntibibere ya shusho. Ni ukuvuga ngo ba bandi bateraga intambara, ishusho ntacyo bayikoragaho, ntibigeze bayiba. Ndavuga ishusho ya Yezu umwana muto cyangwa se umwana Yezu. Bavandimwe, intambara nanone yongeye kurota barigendera bwa kabiri, nanone baragenda neza barayisiga. Mbega ishusho ko yahuye n'amateka menshi. Gusa bongeye guhunga mu mwaka w'1637, maze umupadiri witwa Siriro ahunguka mu 1637. Akimara guhunguka aza kwibuka ya shusho y'umwana Yezu, ayikura aho yari yarajugunywe mu bintu nyuma ya alitari, arayisukura ayitereka muri shapeli, maze kuva ubwo amahoro arahinda. Ariko se yahinze ate? Mbere y'uko iterekwa aho ngaho byagenze gute? Umunsi umwe Padiri Siriro yari apfukamye imbere y'iyo shusho, maze yumva ijwi riti, ngirira impuhwe maze nanjye nzakugirira izindi, kandi uzanyubaha nanjye nunyubaha nanjye nzagenda ngufungurira amahirwe menshi. Yitegereje koko abona ko iyo shusho yari yarangiritse, ariko kubera ubukene bw'uwo muryango ndetse n'ubwa padiri ubwe, bose nk'abakarumeri ntibashoboraga kuyisana, kubera ko bari bavuye no mu ntambara nta mikoro bafite. Nyuma baje kubona umuterankunga, maze biyemeza kugura indi shusho isa n'iyo ya mbere ndetse inayiruta ubwiza. Barayiguze bayitereka hahandi muri shapeli, maze ku munsi mukuru kuyiha umugisha ihita ihananuka hasi, yitura hasi iramenagurika. Mu isengesho Padiri Sirire yongeye kubwirwa na Yezu aya magambo, mfata maze ushyire ku muryango wa sakristiya, maze hari umugiraneza uzaza angirire impuhwe anyiteho. Yarabikoze, maze muri iyo minsi haza uwitwa Daniyeli waruje gusaba ubufasha bwa roho muri mu monasteri, kubera ko hari ibibazo byari bimwugarije, harimo n'urubanza rwari rwaramunaniye kurutsinda rumukomeranye. Yatezwe amatwi maze abwirwa ibitangaza by'umwana Yezu, maze Daniyeli kuva ubwo yiyemeza gusana ku mafaranga ye ku mufuka we ishusho y'umwana Yezu. Mu isengesho Padiri Sirire yongeye kubwirwa na Yezu aya magambo, mfata maze unshyire ku muryango wa sakristiya. Mu isengesho Padiri Sirire yongeye kubwirwa na Yezu aya magambo, mfata maze unshyire ku muryango wa sakristiya, maze hari uzaza angirire impuhwe. Yarabikoze, maze muri iyo minsi haza uwitwa Daniyeli wari waje gusaba. Uyu mugabo Daniyeli rero yaje gukoresha iyi shusho neza ayitangaho byose, maze bayimika bundi bushya, amahoro arataha. Kuva icyo gihe umwana Yezu ubuyoboke bwe bwakwiye isi yose. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ahambere biri ubwo buyoboke aho bwimitswe ni ahitwa Arenzano muri arikidiyosezi ya Genova. Nshuti rero bavandimwe,
turabasaba gukomeza kurangamira umwana Yezu ubitaho kandi ubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Reka dukomeze tubatembereze iyi ngoro maze kuko mushobore kwihera amaso. Ni ingoro nziza cyane, ni ingoro isobanutse, ni ingoro itatse amabuye y'agaciro, ni ingoro kuko bigaragara ko umwana Yezu yagombaga kuyibamo. Iyi ngoro uretse ko twabonye mu kiliziya imbere harimo n'ikirugu. Ni ikirugu nacyo tuzakigarukaho. Ni ikirugu cyo gucungurwa kwa muntu, bigaragaza amateka atandukanye ya Yezu mu buto bwe. Ikindi kigaragara mu mateka ya Yezu nk'umwana muto, aho kuva yavuka cyangwa se agihanurwa kugeza igihe atuwe no mu ngoro, ayo mateka yose arahari, bakayarondora bakayumva. Ikindi kigaragara ni ibitangaza by'umwana Yezu. Umwana Yezu yakoze ibitangaza. Tukimara rero kumva batubwiye uburyo umwana Yezu, burya ibitangaza tubona muri Bibiliya bigaragaza Yezu amaze gukura, ariko nyamara siko biri, ahubwo umwana Yezu nawe akora ibitangaza. Tukimara ibyo byose rero twiyemeje kuvuga tuti ikiganiro cyazaza icya kabiri n'icya gatatu. Hano twakuriye ibiganiro bitatu, nimukangwa nuko ari byo twavuze mu ntangiriro mutabonye, ahubwo mumenye ko mu biganiro bikurikiraho nabwo mugomba kuzatega amatwi kugira ngo mubone byose. Twafashe inzira turataha, ntitwongeye kunyura kuri ya mihanda ya autoroute, imihanda myinshi isaba kwihuta, ahubwo twifuje kunyura ku nyanja. Nk'uko mubibona turagenda tunyura ku nyanja neza neza hepfo, ya mihanda ya autoroute tuyinyura hejuru, ahubwo twinyura twe munsi mu ngo z'abaturage, ariko ni umuhanda uri neza ku mwaro. Bavandimwe, umwanzuro twababwira nta wundi, nimurangamire Yezu Kristu mu mitwe yanyu. Nubwo twishyiramo Yezu Kristu ngo ageze ku myaka 30 yatangiye kwamamaza inkuru nziza y'umukiro, ariko mumenye ko mbere y'iyo myaka Yezu nawe ubwe hari ubuzima yabayemo kandi bufite igisobanuro. Ubwo buzima rero yabayemo yenda tudasanga muri Bibiliya mu magambo menshi, nibwo twumva ngo umwana Yezu. Akaba dufite rero abantu cyangwa se abatagatifu batubanjirije mu kwimika uwo mugenzo mutagatifu, harimo Tereza w'umwana Yezu cyangwa se Mutagatifu Yohani w'umusaraba, akaba ari nabo babiraze abapadiri b'abakarumeli. Tubifurije mwese amahoro n'ineza nyagasani Yezu Kristu. Padiri Dominique Mundere, muzongere guhura mu kiganiro kizakurikira iki gikomeza kivuga ikirugu ndetse n'umwana Yezu. Bye bye. Ti è piaciuta di più questa o la Madonna della Guardia? Tutte e due. Ma la Madonna era guardia e nella campagna. Sì, questa è sul mare. Qua si arriva facilmente. Si vede